дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе аввалин мусобиқаи Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ бо номи Кафа Футзал Кап 2023 ба анҷом расид. Дар даври охирини мусобиқа Тоҷикистон аз мунтахаби Эрон бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрд. Мунтахаби футзали Ӯзбекистон бошад аз тими миллии футзали Қирғизистон пурқувваттар баромад ва бо ҳисоби 4-0 ғалаба кард. Афғонистон бошад Туркманистонро бо ҳисоби 3-2 ноком гардонид. Ҳамин тариқ аз рӯи системаи даврӣ дар мусобиқаи Кафа Футзал Кап 2023 мунтахаби Эрон бо гирифтани 12 имтиёз ғолиби ин мусобиқа гардид. Мунтахаби футзали Афғонистон бошад бо касби 10 имтиёз дар зинаи дуюм қарор гирифт. нишонҳои биринҷии мусобиқаи мазкурро тими миллии футзали Ӯзбекистон бо ба даст овардани 9 имтиёз аз они худ кард. Якачини футзали Тоҷикистон бошад бо касби 7 имтиёз дар зинаи чаҳоруми ҷадвали умумии мусобиқа қарор гирифт. ёдовар мешавем ки футзалбозони кишвари мо таҳти роҳбарии Пайрав Воҳидов бар тимҳои миллии футзали Туркманистон ва Қирғизистон ғалаба карданд. Бозиро бо якачини Афғонистон мусовӣ ҷамъбаст намуда, ҳамзамон аз тимҳои миллии Ӯзбекистон ва Эрон ноком шуданд. пас аз анҷоми даври охири чемпионати мазкур, маросими ҷоизасупории мусобиқаи Кафа Футзал Кап 2023 сурат гирифт. ноиби президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ Муҳаммад Юсуф Коргард, котиби генералии Кафа Улуғбек Каримов, котиби генералии Федератсияи футболи Тоҷикистон Фурқат Ахмеҷонов иштирок намуданд. аз рӯи натиҷаи тамоми даврҳои мусобиқа ҷоизаи фейрплейро ба мунтахаби Тоҷикистон доданд. беҳтарин нишонзани ин мусобиқа футзалбози мунтахаби Ӯзбекистон Ҳусниддин Нишонов бо 5 голи задааш дониста шуд. беҳтарин дарвозабони мусобиқа дарвозабони тими миллии Эрон Маҳди Ростамӣ гардид. Али Икромӣ аз ҳайати мунтахаби Эрон фоидабахштарин футзалбоз дар мусобиқаи Кафа Футзал Кап 2023 эълон гардид. бо ҳамин аввалин мусобиқаи Кафа Футзал Кап 2023 дар Душанбе ба анҷом расид. ба иттилои масъулин ин мусобиқа анъанавӣ гардида миёни кишварҳои Осиёи марказӣ пайваста гузаронида хоҳад шуд. манзури мухлисони ин ришта хуб ҷумро мегирад дастаи Эрон ва тори сар мебардонад. аз Туркманистон маҳрум гардида буданд, аммо дар умум бозии даста хело ва хело хуб буд. имрӯз ما تونستیم تیم حریف رو قشنگ خوب آنالیز کنیم و گل اولو که زدیم اونا بیشتر فشار آوردن، هم فشار تیم حریف هم فشار تماشاگران، ولی خدا رو شکر تونستیم بازی رو کنترل کنیم و سربلند از بازی بیایم بیرون. همونجور که دیدید این بازی حکم فینال رو برای ما داشت و با توجه به اینکه جلوی تماشاگرای تاجیکستان بازی می‌کردیم در زمین تاجیکستان و شرایط تماشاگر یه مقدار کار رو برای بچه‌های جوون ما سخت کرد، ولی در این حال ما فقط با یک مساوی هم به قهرمانی می‌رسیدیم و وقتی گل رو به ثمر رسوندیم دیگه فکر می‌کنم بازی کنترل کردیم و دنبال گل‌های اضافه نبودیم اون سر که بخوایم با آتش بزنیم، چرا که حالا یه مقدار شرایط تماشاگر روی داور هم فشار آورده بود. داور یه مقدار طوری داوری پیش میرفت که یه مقدار مشکل بود ما بخوایم گل هامون افزایش بدیم، ولی در مجموع این مسابقات همونجوری که ما اول به دنبالش بودیم، دنبال کسب تجربه برای تیممون بودیم، حالا همراه شد با یک نتیجه خوب و امیدوارم این تجربه‌ای که بچه‌ها از این مسابقات کسب کردن بتونه در آینده به تیم ملی کشورمون کمک کنه که در مسابقات آسیایی و مسابقات جهانی 2024 ازبکستان موفق بشه.